ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الحمد لله وبشهني خولة بنت حكيم يا في connection كان النبي صلى الله عليه وسلم ni imari nana Aisha radiyallahu anha ke Saudatu bintu Zam'a biane obashe hini anabi sallallahu alayhi wa sallam afin gbalayele ke nana Aisha radiyallahu anha ete inshallah mwana obacha woni kase moneno yo masala chinemi ni daru sunna come to Accra tashi Accra Ghana mena karatu de no menye 7 on FA 7 في قاونو يو كاراتو نمي يولو نمي سعاد البرية في سيرة النبوية للشيخ خالد بن محمود الجهني من رمضان بكي وبوتي من بكي مي 19 من وفي وبوتي 19 بكي مالو جنكا Islam ina 1440 years na bia na washe waya Aisha sanye no lolo be na pele ole me come bon wi ma keshin na bo ne ke wo century ne abana jahilai come in the name of malanta ke mo fen ba te shin ke mo ho ya kishi mo ko le ba keshi le student boni student we go be like ngba ya karatu ya alona mo de education ni institution e ba eku me education e ba mo ko ne education ye de to example last waka last mo ko ba bia ne ba ke ayo no ko ke le education ye ashimashi de le education ye ashimashi de o ga mala fi modi mini course mini subject education amede abena tashi me kana kan ni ewu amehi ke ka me ke male wo islami beni west bon wie mo akeshin anabi ekwe yo ni CCS nya nabi e neke ni amon bulu instead ni sana meta na me fi bayani ojugba beni ni e yo le na bon wie mo akeshin ame bon me ke ba ke nipa wie mo nipa na kenye wie Christopher ye ke ni bi e efia ni efia me wo chake ni e na bon wie mo akeshin anabi ne ekwe Aisha 18 years eni cho ko kwa me ni ame yu go afi bona pe ekome yomo ekome je shia bi atin ekome je bulu atin ekome je wallahi ko kwa me ne jamete je ni ne sanebi bio ni bia na yomo ne to egbe so aginu minio na me bon calculate mo bebe na afia hijra na afia hijra neke akena na Aisha podenche neke ne fi neke oh mala sane be ne yo leji akpena na Aisha be mi ne 6 years na nabi sallallahu alayhi wasallam kele boti sami be amini 9 years ina na kwale ji no bo odwemoni like bulu adwemoni gbo na aji 9 years be kena kan time etumo na kan pasho no na le anya kotu mi 9 years kwashoko na bojo mojino onyafo no fia no ni ina akesi beni nekeji beni ni yole ina aka fia he na kan ne yole example shini intano wana mkoto beni intashi na kan ye 40 years kekele na aka amaleni tevete 40 years echigate jino Back in 40 years, Benin na leje you know yanfo hwe. Ke na gengima mokotumo ni ne ba. Bolo ni ba kakala ke o meneno na 13 years a year. Siko na leke saga 13 years. Keke o amale ni bo chemene. Gwele na yu ko na le pempe o go le na ge mene 13 years le 30 years yo siko go le pempe o go. O le we na ke mini Benin na le yonya mi na kanu mo fiamo yole na kanu wo type Benin wo yo bia ne even ona ye po ame ya ni femo
menstruation. It differ from AFI. Your menstruation factor say ni contributor to your neighbor menstruation. If your neighbor ke HAU any many type of any many weather situation weather condition. Many psychological treatments na many emotional treatments na chomi factors ye many contributor to you and if you wana ke onyafo age no onyafo ba nya ke je ni na ya ni fe mo nche je na kan ko shika che ko ni le dani e ba wo aba no juice aba kwe meat aba fe ne ke je chela aba ye breakfast ko ko no wo block ne ke shani aba lebi few aye breakfast na agbe na ye fast ni na denche main meal then na bayi onushi banku ko no tilapia then neke then neke shani mi fi actually early afternoon meal then late afternoon meal then neke at 5 evening meal then agbena bayi supper then agbena dinner onya fo lo ni je chele banku ko ni je chele no ke wonu go na 7 days wonu ashimia obego ni ne ashia wonu ko na lebia never to money ne shiny beach in short ashimia fet mo fa bono wa fo elebi manpa onu yi no kwa fo elebi manpa ko ye nwe jagbake dan ni ne nche ho kuma emotion ni ne no chomi kuma no chumo pen no chomi shikache bile hwe lewo aba be hale aba fi ne gan aba fo ni bi hale bo we wa tu fe mesin ke bi fi ke she afon otu wona ke otomole ke bale dalemi nke ni bi ni ya no egbomotu emi otomole na ka no wo bi ne generation ni wo yo ke ni bi ni wo tomo mi wo tomo na kan bi ma bi 1400 years ago bi giant din gbalagbala ko na me tomo ni ne abatela wo tomo 50 alo 100 na ba na gbomoko mi je wo tomo ame wo ka bo 9 years na kan time ke bo call it tomo go ne 9 years bi ane ona go do mo ni ne problem ye money your 9 years na kan time etamo bo 9 years bi ane o 9 years na kan time ehye yo ni mi ni akoyole o ka call 9 years to mo bi ane arab say ame ni nche gba gin de nche different america wo le asha mini no na amenu de na me ya asa me ta to the thing amenu milk de na me ya asa yin ekpa egbe no de rabi ayegbe na ke cho na kan ni gba ke na ba wo abatwa fresh milk na gba asa me yegbe ni na mi ya adab mi yegbe na me ke cho le kuma gbomo da na ba wo fresh milk ne ba nu da na gba asa mi ka ta shi na ba asan lo na akpe normal wana asan lo fresh to amola agbele je fresh na bona no o ba na meat ko no ba ye jasala aloko pon no pon fo ana gbe ma de sasa me ani ne me hana me jomo ya shon na Aisha den chen ke qalat Aisha radiyallahu anha na Aisha ke tazawwajani rasulullah sallallahu alayhi wasallam fi shawwal annabi sallallahu alayhi wasallam ke min shawwal mi fi aqdi ala alayya ay aqada alayya fi shawwal eke afi gbalaya min keleten ya shawwal nyomi wa ana bintu 6 sinin be mi ni nji oblayo ni 6 years be na afi gbalaji no wa bana bi ne kemi femini ekemi bote sami ay dakhala alayya ekemi bote sami ekemi na bole fi shawwal ya shawwal nyomi no wa ana bintu 9 sinin bi amini yemini 9 years وكان هذا السن حينئذ تصلح فيه المرأة للزواج نكان تام كنا يوني اجني تشنيشن نكان يجي اشك بلاشينمي تو بيان نو يانك ني ne eshake anto ke na gba blawo ni ake bia ne jamo eshe 18 years ona na kan time ke mo she 9 years etamo efe bogo poni 18 years bia ne enofi ano eshe ya ge yo ne 18 years be bia ne po Ghana bia ne wo call 18 years de man fe me on 18 years na wa ke she no alo yo I imagine come 11 years I imagine come 13 years I imagine come 16 years kokko TV no ba na be ni Ghana ma 18 years and above imagine come 16 years and above come 11 years and above ko she no alo she yo ولم يتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا غير عائشة نانا كجنا عائشة تغبالو eke ni ne virgin ko ehin ko shi don na Aisha pe di virgin ne ke yin shi رضي الله عنها وبعد أن فرغت
خولة بنت حكيم من تزويج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عائشة بني خولة نيجي connection woman رضي الله عنها بياميني بي connection كنا عائشة نو سمي تناغنا في أورة كنا في أنوني ما شاء الله أمتون أمريكا كأنغوتان دخلت على سودة بنت زمعة نبكتي سودة بنت زمعة يتوا يها نبي يبيها نبي لا نجلو شيء يونين نشوز كهان النبي صلى الله عليه وسلم نتي نينا جاء سودة بنت زمعة جاء فقالت نكاكشي ماذا أدخل الله عز وجل عليك من الخير والبركة كاي سودة مني جو ما بوني مكلك كبوشي أنامي نينا نكباني قالت وما ذاك نني أفيه أنا عايشة مع جاب same format no same line no نبي أك بني أكيد بيبونا أكيد بيبونا كانوا من بعشوا شو لين نجي نكيش مين يجينو قالت خولة كأكشي أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطبك عليه لنا النبي صلى الله عليه وسلم اتشومي كبونغو ني ما يوبي بوهالي نجي ما في أويلاي هالي alomba propose ha bo akeshi esumobu neke wenyi na wona nshilo esumo neke wenyi qalat wadat neke kai min mishe sanene min sumo yani wafaqt eshiji impaneno neke shi eke qawla keshi idkhili ala abi shin ya no ya nan papa فاذكري ذاك له مبا يجن يانو يا كله نو يا كله ثانيه فدخلت عليه واخبرته الخبر ني خولا ابوتي نين بابا جي سودا بابا جي ني يا كله ثانيه فقال لها ني كلا كشي كفو كريم ماذا تقول صاحبتك هيك mini agboje sanene mini mishe sanene onyanyo mini ke be ane connection woman e ba ke papa sanene e la ke chino onyanyo kele gba sanene ni ko kele gba sanene hu le hu mini jino ni e ko ye bo ana ke nyanyo me ye ji ame na me gba sanene alo je na ka ake yoneshe ake yohan gbala shine by force o ke osumonu e sanede nche osumonu e sanede po bo papa osumonu e sanede podente obehe beno ko bile ha by force sano bi obila ha lahum mineke ay ماذا تقول سودا من جنون سودا كي نجنبي يو قال تحب ذاك لك اسمه النبي صلى الله عليه وسلم قال ني بابا كي ادعيها لي تشلها ادعيها لي تشلها مي فدعتها نياتله فاخبرها الخبر ni papa bake sane bakele sane ake no ni abake mini wala ke ne afio temashina jalo shia jinfe abaka propose epo opa hin keke bu ha chebu ka bi bu ake shin mala no tabola ke de ko yo ni etan chike benke wan min ko yen tumo mo ni ne min mo le suspect fa akhbaraha al khabar kat afina ka chebu keke abi bu ake shin ashima shiko kevena ka yemo na ke yaji ke bonu no te alo nu wo kumete aka shi onumwe wana fofo ko ni flowers ko yoshi ami no wonta obachi aka ko boloni le ka ke flowers ke yo boloni ka ko obachi obo bolachi le izina ke mo wana nim tree ko yoshi ami wonta obafo ke ya she fait flowers alo je flowers fait flowers ego bin chief egu ele aloje naga aga ke you ni ebe fo hwe ka ke flowers come on bitter leaf jena you ka e fo ebe fo mo ni baba pe lele aloje naga come on wana bitter leaf go osin ami won to ba wabo naam nagaji beni me yo mo na ba yo jino
ake wonna ne ke yo shi ami wonto wa fi ne ke wa fo ke alo ba chi alo ba wabo ni wo hu alo no ko na ke papa fe mi ni ache bi ke ache yo ka bila ke shi noni ashimashi ke ne ani osmolo wana ke yo wana ke wa ti mo engbe style ko ke ne fonte style ko ke ne nso engbe na style ba shi mi ni e filo ما في له جنو وقال لها نبيلا أتحبين أن أزوجك به وسمعك إنك بوها النبي صلى الله عليه وسلم نكبي لها بو قالت لو كان نشأ من بعفين كنا شيء يقولك نعم يقولني نعم لأن جي نم يوه بهم بلجينو أبي بوسان جيمونا ye kpa ko ba ye kona go waste my time no waste ole kana karatu ole jomna ba na mi fa qala li khawla ni numo ke khawla ke shini jimoni anabi chule ke ba id'ihu li cha anabi hami faja anabi sallallahu alaihi wasallam na nabi le denche iba fazawajaha iyahu ni abafin blan ya mete la oni shiro nya wo ya ke o ye vi me bodenche ya no atachi no he blan ka che price ko abuna ke bright price no nye yena ko ya aya ke hadisi ke asar no pa fi wa fe wazi na mba che no fi ma me wazi na me che no ka me ke le fi mini fi ma me wazi no kan ke dia dini la oni shiro nam bodenche ya shafi ne to mo kusun eji o ba tume ke ba like ka afi balance ne ho aboki angu ke bo no ko ba no nyo ya to mo ngbele na wa de o ngbele ho ne ngbele sia ni la onu julo ngbele ni bo ya ho ni o minje ngbele da be ko le ngbele akutu mi ngbele ko alo no go na onu julo keke o ha wakil mo ko ne ya do mo shin ha bo ni she ka fetu mo no ja dini dini bo de nche ho ba nyo ya adini pe no gbe no ha wakil e pe no gbe oni mi ni bode nche ho ya no ya he ogbana ni etwon aka obehengbele because em ko beneye ni ne eyin egbo ni fi anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bode nche po no ba ya sijo ya ngbele anabi e mani adomoshian le na afigbana ni ikayokwan na afigbana ha le na time le bejeme wa kanu ko ba no be no mo ko egbe ni domoshian ha bo wonu nshilo wala mashtadda al bala'u على رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى طائف رجاء أن يؤوه نعم بنا النبي صلى الله عليه وسلم بيمو مكابيه أمتانا من بيله أمهال نيني أمفينك أمبيوبيه نك علينا أما يا طائف أك أمباهم ينباي يلو ما تش أمكبا نمبينولو wayansuruhu ala qaumi bona afena meto me kun ba wale because sanike me kun pin bona mo ko ona me kun man bi ko na ba fiu se na ba wabo keshi meni je no ka be ano shi bona afika me ba mba fi ebo no ko na me na ke o ye me ne ma flanga ashishi ke fi na ka me nye ebo no kwa me fi fada'ahum ila Allah subhanahu wa ta'ala ne ya cha me ke ba ite ne fi am da'wa falamma yara minhum nasiran shine na ake shi wa mu ko eje nke ba die wa mu po eje nke ba wa adhuhu ma'a dhalika ashadda al'adha ni amepi anabi sallallahu alayhi wa sallam pimo ni na wa hu wa nalu minhu sallallahu alayhi wa sallam ma lam yanaluhu qawmu na ma lam yanaluhu qawma na me pi anabi sallallahu alayhi wa sallam amejilajini e mambia de jameji kule kudan فظل فيهما 10 أيام لا يدع أحدا من أشرافهم إلا جاءه وكلمه النبي صلى الله عليه وسلم إهجين for good 10 days إشين أنوباكو يمانو جات يجيني مني إكلا يوياك إكلا يوي إسلام سني إكلا يوي توحيد سني بنا في نبوت إسلامي فقالوا له شكيت النام كولجي اخرج من بلادنا اخرج من بلادنا شو شيبون نويا شو مانو نويا وغروا به سفهاءهم ni amehani ame bulu ya niyo amete ame bon nabi sallallahu alayhi wa sallam yiwamo kelechelem
ووقفوا له صفين ni ame ni ne kelewo ni ne dido enyomi eshiji ke yemo ko ni eshiji ame kelebote hawmo mi ni na kan hawmo anabi ekpa no gbe يرمون النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة نعم بون النبي صلى الله عليه وسلم تجي أم بون لتجي حتى دميت قدماه كاشبيني إن جيفين جيكلا ومعه زيد بن حارثة رضي الله عنه منيكتيني إيا ولا دعوة في ممية لجي زيد بن حارثة يقي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه من الحجارة نيلدين تي كوتوش نيلزيد كوتوش ني تشوم الله كان جانبي صلى الله عليه وسلم هي فول الله كان جانبي صلى الله عليه وسلم حتى أصابه الشجاج في رأسه فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم راجع من الطائف إلى مكة tuma la kan janibi sallallahu alaihi wasallam belente la kun shuehi kashi bini enye la tuma mo nabi sallallahu alaihi wasallam eshi taif ni ekenya makka mahzunan ne twimi yi kareho wa fi marji'ihi da'a bid-du'a al-mashhur bemi ne eshi kenya ni efene ke addu'a ne na ke addu'a ne mele addu'a ojogban ninka mele mo ko ka kashi le belele kankle bebo jeno ekule minto me na babu karatu etu amba ke ba menuko belele lo beje mo kuni kasi oni jibo mo ke mo kuni kasi oni jibo e ko onle la oni jilo sike mo kuni kasi oni nno bo to ke kasi ni e be bia na obale aluje na kan noji allahumma ilayka ashku ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أو إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي غير أن عافيتك هي أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل علي غضبك أو ينزل بي سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفهم لك اللهم إليك أشكو ضعف قوتي لك أو الله بونغو جيموني إنك إنبجو مو إدين بو أدين جيموني إنك إنبجو مو بونغو جيموني إنبوشي أكي إنبهي والكو وقلة حيلتي أبني إهو إنبه هو نيناموكو because nona ke hamiye fa bongo jimoni nke eneba wa hawani ala nas ke ngbojo mo egbe made san hie mbe wala ko egbe made san hie ya arhamar rahimin o bomoni una mabo fi mo fiamu anta rabbil mustada'afin boji nun choke hameni amebehi wale wa anta rabbi ni boji nun cho ila man takiluni ke boji inuncho ke hamoni eke nine jachun ehami ila ba'idin yatajahamuni kaje son kaje ejidi kaje son di heni ebo inajiye au ila aduwin malaktahu amri alo henyolo no hani enahi wale yeno إن لم يكن بك علي غضب أو الله كجي أمين فوكو ميلة فلا أبالي نو إقبانا بيان جي إنسان هو فين وكوي نوتو موني تون بيبيا وكو لو جون باكي واكشين منو نمفيا مو كمين تواني كمين نمفيا مو فين كي لا كشين كجي نو نيفيو جي نو ميفول نواني نواني نبينو بلالة إقبانا because ميني أهاني ملايكا باني كوي Bwata ifa na mefio na kan rigima hu na mefio hu ame gonje nyote
o malaika ni yona kan wala ahane ba ni ko anabi ko na ame gonyo te na ni gonyo e cha na ka me gbe na kake na nabi sallallahu alaihi wasallam ka kaji nyungo mi fuko mi benu e gba na غير أن عافيتك هي أوسع لي o e shano ke ba kemi ni nojino ni edake ha mi nojino ni nko akoke kenton ke ba kemi a'udhu bi nuri wajhik min bibo o Allah ke min bibo ya fabanfu ke onye kane ne ke adwa ne ke je ne ke hadith ne me twa ke nyumbo ehia alo ebe hie twa ke nyumbo ehia nyumbo ke nyumbo sifa mi nyumbo ehia ehia hu kane ekpo kane alo ekpo kane ni laka woni shilo sika ba ke describe nyumbo hie ke be ni ne ke ko kachi nuele nyu ane bi ke wo nyumbo hu ke wo shin nyumbo ye hie na gbe ne hie hu kande laka woni shilo alladhi ashraqat lahu adh-dhulumatu onye kane jino ni he ni feni dun ewoye kane ba jeme wasalahu alayhi amru ad-dunya wal akhirah nojino ne sa jenen sanjin ke wasana gbegbele an yahilla alayya ghadabi akashi omi ba fumi min bihu afa fu akashi omi ba fumi e bi nyumo ni mi ka fun le nyumo on bi nyumo ne mi ka fun wo aw yanzila bi sakhtak aloni obatu opimo kebano omi fun kebano lakal utba hatta tarda bojimo ni nke inu chumo ke ntole ke ndengbe fen shu ehie ka shibe no ba nan hemi hye bojimo ni npo ihe ke ngbodo ke no fe no ke weden ke shibe ni ba nan hemi hye wala hawla wala quwwata illa billah illa bik tomo ko be gbena ko be wala quwwa ni he wala ko humbe gbena ko be enine suku be wala quwwa ni he wala ko humbe illa bika jebo nyumo yi walena وفي مرجعه صلى الله عليه وسلم من الطائف بين النبي صلى الله عليه وسلم اكوسه كجه طائف الى مكه نيا مكه بعث الله سبحانه وتعالى جبريل عليه السلام اليه نوتو جبريل عليه الصلاه والسلام كبا النبي صلى الله عليه وسلم فقال للنبي صلى الله عليه وسلم لك يقبل محمد ان الله قد سمع قول قومك لك نمو انو امم بي ويموني اميو يو هي وما ردوا عليك كنوني امك فيبوي ام ريبلاي ني امك هابوي وقد بعث اليك ملك الجبال شي افان بوفو ني اي غونجي وناك غونجيانو غونجي هي ولا ايويدي افان لتامره بما شئت فيه نفانو واسمو نو كي بوفو كي مول افان بيان اي اندا او كوماند نفانو سمو كي مول نيفي فسلم ملك الجبال على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال انك ملائكه ان النبي صلى الله عليه وسلم لك السلام عليكم لك يا محمد قد بعثني ربك اليك لتأمرني بأمرك فما شئت ان شئت ان اطبق عليهم الاخشبين لك ابو محمد no etumi ke ba ngo no fami ke no fiano no sumo kedi bia no sumo mahani gonji enyone e boda ne ke gbemene amemane ne boda me feke kake akhshabaina shije gonji enyo فقال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يكاكشي بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا النبي صلى الله عليه وسلم كيشي نسموني أكبتا مهي نوني من سمو كنجا نمو دينجي نمو أجيه كجي نينامي أمي بيامي كامي نبيامي مني با جانيمبو إكو متو بنا كنوكو فتاهي ومن بيني ونهم مني إهم مسلمس مؤمنون كجامع نبيامي وانا دعا النبي فيها هامي بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا نعم كأنه كنوكو فتاني من بيني ونهم من بوني باجا نمو نعم كأنه كنوكو فتاني بيكو كاك فتاني هي بياني أنام كجين أمشيشي بيامي
نام باجا الله سبحانه وتعالى ومن تونا نام باجا الله سبحانه وتعالى كدم بيامي. ولما نزل النبي صلى الله عليه وسلم بنخلة وهو مكان بين مكة والطائف بمن النبي صلى الله عليه وسلم إيش نخلة من كنيو مكة كطائف تي تو بني نين تاتلة أبواء between مكة كمدينة لكن نخلة مكة كطائف تي. قام يصلي بالليل النبي صلى الله عليه وسلم نيتش جمع نيتشي مانكن ني يصلي مانكن صلي ما فجاءه نفر من الجن فاستمعوا قراءته النبي صلى الله عليه وسلم بمن يصلي مانكن يتشي مانكن ني يصلي ni jinni jukuma me hu na kan ta me na mo ha twa na ma afi nuko na me nugbalo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne kan Qur'an na me wana me bon Qur'an to ebo dio mala Allah ka kan Qur'an lele Qur'an na kan ne ngo jodo mo shino botwe kaji ni won to bo ke jaje mo nkayo beni ya je se na ntama no me ni kan Qur'an mala Qur'an fe no ba na kan shirmeni edena zirata almustajima irada allazina nanta alayhi shirme Qur'an so wanu na kane e ko wanu ko ne mone bewa na kan boko la ka adam so aka yero masala ce na mino aja doce ba na aka da Qur'an ake wal hasr illa lis shirme kawai diga wal hasr hasratun lak la on julu ne kan me so bien ni midata use cassette I use CD betron cassette ni mi ho mi a school mena ko akane Qur'an saram ala school en bele ya do ya ho ni tatu wese ni mi bo Qur'an to son en pas ko ya do en fia on mo ni yo to mi ngele fe nyanju en ya tatu emi bele ngbena bele fe graduation wallahi Qur'an o chon bina len fe graduation ko ni gbi ko ma to obi ni ma ya inshallah wa nabi kan Qur'an imagine na nabi den cheni kan Qur'an bi ana nabi sallallahu alaihi wasallam che kan Qur'an wallahi jinni jowa ami whatsapp yangbe an-nakhla jan nabi sallallahu alaihi wasallam kene solena ami ba men boletui wala yash'uru bihim النبي صلى الله عليه وسلم هو نوح صلى الله عليه وسلم نوح يا كشميني مكمه إليا كمكمه بومبولتو إنك كانوا نميو يا كشين بني بو في سنة أو بريت سنة أو كان القرآن يأتوا منو كالقرآن في شيء مبي كأتوا مني مكو نابو سكوا مسألة كأبو أو كان إن شيء كأو يأتوا مني على كافي إن أنا تقول يأتوا مني وفي لك مكو بيجين ولي مني بو بوتوي نكمل كوي بوبو تويدن كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون نما يبفو يكون نفعل يفي وانا مما لا كون نشلو انا بني كان القران لا كشميني بفو امبولت ني جيني سيمبولتوي كاكا جيني هو ونو كاكا جيني اكا كواكا بونسان يا جيني سيت يا بونسان يا متين امنا تما كشياطين اكم يا شيطان na me ogboro jimi ni iblis ni shaytani denche iblis denche mo fiamu ni tuoni ha lele wa tole mi ni shaytan mo fiamu ni fia fon ni che ya fon fi mo mi amete so le shaytan wo jinni se kake jinni wa ko le no ma to ma ke gboma de san te ay gbomo fon ay abunsan bi amete ni mo bi amete ay hizbullah ay hizbu shaytan law ni jilo ay numo party ay abonsan party wakaga jinni normal bi ana chakwa ga shayatin jama loje shayatin jama na ka jinni na me wa nabi sallallahu alaihi wasallam kan Qur'an hatta nazala anabi nuwa me nyumbo denje ne je chole hatta nazala alayhi qawluhu ta'ala numo pleke verse session ke hale no yo suratul ahqaf wa jama eneje na pleke ke sura ne shi aya ne shi sura mi hale no je وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن
فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين مكاشي وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن نبيامين جنسكم ونام تشون أمهيك با يستمعون القرآن نام بانا قونا أمم بقرآن توي فلما حضروه بياميني أمم باشون وأغبني نام attend القرآن توي بو أمم باتاش نام بقرآن توي أبلا مدومش نام بقرآن توي mais comme fait surutu ya mete mais comme fait mine akone mine fine ke nya waya mine po akano de ngone ke na jibe na me yue suratul jinn mine ameke ya first aya qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min al-jinn faqalu inna sami'na qur'anan ajaba ameke kai wonu nikane mo ko nikane mo engoto mo ngbe na pe papa oje ni me kwento na fe surutu am fe kata mini ni na moni kan yo na me ka qalu an situ am ka nyama ka nyafiadi na me bofentu sap falamma qudiya bamina me botueta walla ila qaumihim munzirin ni am boputu bia na me bokaratu efentu na me kuse am kwa me sametembe am nyama ngona me afia me mini wazi am chon munzirin am chon me ni am fia wazi na me mbo am nyama kokko kokoboe me kama keshi nyeke nuko kafata nyumbo hi nyekafia ne kenyekafia mita me afia me nyemme wazi to benu wo fe karatu ne afi na kpa keshi jinni ko to ma sem pe ne ebotu muslim ne gule ne ebotu ke gbe na bia ba ko karatu ye ke gbe na ke kete nyemma te ke afia me wazi laga woni shilo na o wana keshi ke malami lele nyumbo denche de malami alo almajiri ni lela ke no ne fi nyumbo ewo bepe ko kelen fe no ko beni sahabi ko bia ne bi permission ni ya finish moko naga no ko kelen fe no ko jinni be lo na le ba tun kele ba fe bonuko bugo e mala mi o ke fi oni la ga onu jilo le bi mo ko permission no ko ga be qur'an je wo pa tun ya kele bi mo ko permission kele ba finish bu ke so me ko ni ne ko me ka o tun ye ni na factory go alo no we mo ni wo mi ka afo ni ne da alo yin gbe ka gbo tu ma ga so yin no collapse la go ni jilo buwa mo dia ba ko karatu we ka me gbe na mo am afi o wa mi nyeme wa to be ni wo jo he different ko wa afi karatu ye ko ka wo gbe na kan what wo fe mi ni wa to munziri amona kan no peja bi na afi o wona ka o ka gbe bi ku mo ntai ko alo ka johala jahili jintaye ko no fia me wazi ka adwan ke no fia me wazi e ame page me no fia o ba male ame alo ba wi ni bi ni o ken hwe ke ni bi me je na me mbobotuwe je gbe ma de san pe na chukura na ke ha me ma fo afa ban thumma dakhala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam makkah fi amman na kure ke ne ke ni ne aya ne shi hale ake gbe ma de san boletwe shi hane ile ake jinni se ba boletwe na metu mala mfu ye ne ke Quran tu na abu ye letin ye ledene anabi sallallahu alayhi ne po hane bote makka ne mi shehi وجوار المطعم بن عدي كاغبن ني ابوتي مكه اك جوار ندي منا متي جلايلي كده المطعم بن عدي ان تاتلتين رابي ايو بي ام مني تو انا ميا جلا اجلايل شي بزنس مان ام فام ام كان نبي صلى بوتي مكه اكومي مطعم بن عدي وكا كلدي موني كوين e to ne pe na Aisha radiyallahu anha ne nga ka ga sha kame pe ame bi ame ki ame bi nu pe balo bile amba fi e bani mutim bin adi e fe tuba ladi mona chon wanada al mutim bin adi ni mutim bin adi e che ne ki aka ya ma'ashara quraish inni qad ajartu muhammad sallallahu alaihi wasallam fayahjuhu ahadukum minkum ekena iha anabi sallallahu alaihi wasallam ajar tema translate le boutin iha le jala
la go ni shilo o muko ka femini e ka shinyete muko ka femini fala yahjuhu ahadukum minkum ka shinyete ken yayengo le shi ni ya file nuko e shi bia ne hi anabi sallallahu alaihi wasallam ka wo ihu shishi nkele femini nkele wo ihu shishi e protection shishi wo muko ka femini ka fi anabi sallallahu alaihi wasallam nuko wonu karatu enji aha bia na fu ya fa ban we arab sa me na kan no ba kele ha bo ajare shiji commission ya bo je to me ken ni fon no akachi o ye protection shishi wo mo ko be gbe na fi obo no ko mo na bu ole ma no ye gbe na fi efi na kan wa dhalla rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi makkah yatba'u al hujjaj kull 'am fi manazilihim wa fi mawasim bi uqab anabi sallallahu alaihi wasallam ehishia maka na kan bia me ni efioso mo fika ba haji fen haji every year fen ba haji keke nyeme ni ba haji bia na man bia hele ye me ni petema ho hele ye o me ni kema ejeman se ba na ba fi haji keke hiya me se ye he ni ame ba settle ame shia jana ba settle alo ye jela jano jala ko tumo ukav ke majna ke dhul majaz neke he tene he ni jalawu ni ne like marketplaces big marketplaces ya jahiliya jinu ukav majna kadhul majaz bo amena anabi sallallahu alaihi wasallam se ke ajine fi ame wazi kome o wazi fi mo amena ka keshi ana speaker ni me bo amena na fi wazi bo jini se na me no je no maka acha me nyemme bo ya acha onyemme sibe mina ke cho me suban papa o samo suban ke karatu etuni no ya no aka me na o she tauhid ha me ko te je yesu lando ko ba akan ba wi first ko she tauhid na me yesu laba mi be fe mo to mo nuko no dan okay no o to ame de la ilaha illallah se me ba yesu la sandi ke ni ne blood ni ne jibo saka jibo ko no wo wi no isani inshallah si kele ya wi tauhid no chele ke ba islam la ko no shilu nakajibe na wazi e yole ha bi mala bi ba ke shi ni ne bene e ba bon sunna ni ne fe mo ngma shi tentie ni ato platform ya no ye ngma inyo se gaba yawa nakajibe na afio shi anu ba ya ko me no ke o cheme ke ba islam la ko ni shulu nakajibe na bi sallallahu alaihi wasallam fio ya ukab ya majna ya ni ne dhul majaz كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم الناس في هذه الأسواق نكجلاجيني النبي صلى الله عليه وسلم ني يافيو ميني يا تشومي يجانو كان بانيو وغبنو كان يدعوهم إلى أن ينصروه حتى يبلغ رسالة ربه ولهم الجنة يعني أبي أما كشين أما بوتي إسلامي أما جامو أما كنا أما باوالي ni enye hie ne ken jamone nyina wazi na nabi sallallahu alaihi wasallam ameba wala ne enye femi ni ken ame adini ameyi na ame wala ne femi ni ehie adini falam yajid an-nabi ne ken yefena kan walahum al-janna ken yefena kan Allah subhanahu wa ta'ala banye al-janna falam yajid an-nabi sallallahu alaihi wasallam nasiran anabi sallallahu alaihi wasallam na wala ko mepo wala mujiban enam ko kumepo ni heleleno wa kana yadhhabu ila alqaba'il wa yaqul ne ya wekungo ne ya qama kashin ya ayuha an-nas qulu la ilaha illa allah tuflihu wa tamliku biha al-arab wa tadhilla lakum al-ajam wa idha amantum kuntum mulukan fil janna Allahu akbar anabi sallallahu alayhi qama kashin ya ayuha an-nas onye ne gbemadisan onye nwebiyo قولوا لا إله إلا الله نكني تويك نيلله إكا لا إله إلا الله نكني يومونه كني هني ومية تفلحوا نباي كنيم وتملكوا بها العرب نيبانا هي ولا العرب نباتهم منشم يامنو نباي يامنو وتذل لكم العجب نمنو جي عرب جام دين تامو هو أم في بيبي ينشيش نباي يامنو وإذا آمنتم كدي نهني يه kanye kene ken wiemo ne ken klen bana lumo yeli nyeba ni ne nyeba yekunim nyeba tum manteme ya arabs no kemen je arabs
kenye ka wonya tumi nye he ne kenye ka wiemo ne nye he nye ka tuni ka nye tumi ye kuntum mulukan fil janna paradiso den che man cheme jinye awa fenye man cheme ye paradiso ana wiemo ne wiemo baqi ila yawm al qiyamah baqi ila yawm al qiyamah aka baqi ya isis biya wiemo ne o fa ne baqi ya arab wiemo ne ne ke wiemo na nabi sallallahu alaihi wasallam na kajibi ne yole ke ashi beni jele baba na agbe moko fe moko ne ba teshi ne ba kase ni ne ke anabi sallallahu alaihi sunna ba tuni ni wo ba hane ye kunim ye nu tumo jami walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana ni mo ba na me ye kuni ya megbeji anu agbene ni mo ba hane ameye moko fe moko no arab do alo je arab ni na agbene ho anabi sallallahu alaihi wasallam manche meji ame wasana agbegbele no laka woni shilo bia na shi bia ka mino bia na na he wale arab sano ke muslim sano ye jelen fe mino na na he wale ameshi ne ke akida na ameshi akida no na anabi kan mana ameshi ni sayyidina umar on ka ma ke shin be ko ne wa kunna dhallin je me ko mejiwo fa'azzana allah bil islam numa wo no ye mo fiamo no ke islam o be fe be ni ba je islam e mi no ba banyishi ko ko na ke won protect islam e won protect what den mini with dignity cause islam no protect ile don't know feel like of free she sunna no protect ile don't but den to go dignity ni if to know your mean akumole no kwa na akumole na no tatu ehun mi no je ko no ba defend wo ni ngbeji defense yo kaji work ase ko nimpo kaga defense mo ka bla ye ko la keshi ya ka da na ajimene aya na afi ne ken aya champion ne awo US flag national je chan flag defend ni ojelemi je machine ga fi flag say one about flag ko me e ka fi demonstration e ka chan US flag oh boy na ken clear akase ni no ni je nyu aketu ni no ni je ten akafe da'wa na tree nyu modern che ku ni eli baba je na afi jihad mini jihad afi yo jihad kai wallahi eko ni ko YouTube actually Abu Halima kona ko ke min mashallah beautiful madman beautiful man ne to eche pi ne kemala ni sekela ni so here ni na UK fio ne ke obi ku kafe paqi la ilaha illa malak aka me jihad bi jami wana ke ne sufaha wa ahlam foolish dreams to the stand the sharia amba UK sharia amba ne ke the west sharia is coming le eko ni mi ye kwa mi to man na no ni ya no na ne ewo jalabia white ewo ni ne efi ni ne white ni chairman no ne ke ni eko pepe jin kwa so yen ne ke ni ne me yen to me fe conference e je fe wazi jino e to ne quote about ayat jihad ke ni bi ayat de Quran ne quote ne na ke shi Quran ne chekele e bamo Quran e fu Quran ni ne ketia wara ya jahili zuzuru tu jahili silaji muneke be je na kafi adini e kenkle be na ne bi so fele na kaji be na afiole be na ne bi natui ne fe da'wa ne cheme na kaji be na fele kaji wo fe na kan anabi sallallahu alaihi wasallam kamini tuflihu wa tamliku bi al arab wa tadhilla lakum al ajam wa idha amantum kuntum mulukan fil janna no ba hanya kuni yeli aje nami e ba ne yemeni arabs no kemen je arabs jiame e si ona ke be adabi dawa fe mo je arabs andi je ne ke je ba yemeni arabs jiame kemen je arabs jiame no na gbe ne wa mi ni kenye henye ye hu e ne ba fe manche me ke manye me ye paradiso kana ni je ana difference enye yi paradiso mo fe mo pe paradiso mo fe amoye hihie paradiso nye kana ja ana difference enye yi Mbi Allah subhanahu wa ta'ala ne hawa no yenen waketuni mbi Allah subhanahu wa ta'ala ne hawa na bia fe na papa wallahi adini karatu an ko ba fe le fio po ke every week ko ba fe karatu e suko mempo adini karatu e fe mo no denje no ni twan ke bom bia na obon e sa mo akechi ko ba fata meni sai ko fe karatu e ka gbo e no fata meni sai ka gbo e na ni kenge karatu e mempo ka me ko me ake o to twan wo kase ni wo shebo e no yo mala sidik ya je na kan ko ni mbute de mo fa ni le ba fi pepe mo fa ni le ba fi pepe mi hun to me ko me ay mala fa gbagbo ye je ne mi no wona nto ame
si kasemo fio no yo o chuoni o yo ngako bi no keke bo fi o fe mi no ken wa fio na ko ni shilo subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk